Jedan od najznačajnijih objekata u Zvorniku je tvrđava, poznata pod imenom Kula grad. Prvi put se pominje 1410. godine u kontekstu da mađarski kralj poklanja srpskom despotu Đurđu Brankoviću ovu tvrdu. Ovo je jedna od najvećih i najočuvanijih srednjovjekovnih utvrđenja Bosne i Hercegovine. Postoje pretpostavke da je na istom mjestu bio i rimski grad Ad Drinum. Iz tog perioda postoji legenda o prokletoj Jerini, ženi Đurđa Brankovića, pa se danas među nekima ovo utvrđenje naziva i Jerinin grad ili grad proklete Jerine. Ovaj stari grad priča legendu o lijepoj vladarici Jerini, koja je zavodila mlade junake i, zasitivši ih se, sunovraćala ih kroz tajna vrata s najviše kule u Drinu. Najzad namjerila se na mladog Vuka Jugovića, koji je u posljednjem času zgrabio i sunovratio se zajedno s njom u bezdan. Njoj se pripisuje i podizanje zvorničkog starog grada, što naravno nema historijsko utemeljenje. Postoje podaci da je za vrijeme rimske vlasti mjesto bilo raskrsnica puteva koji su vodili od Srebrenice, gdje je boravio rimski prokupator, odnosno upravnik rudnika, olova i cinka, pa sve do Sremske Mitrovice. Pretpostavlja se da je tvrđava sagrađena krajem 13. ili početkom 14. vijeka, te da su je podigli bosanski i mađarski feudalci. Tvrđavu za vrijeme svoje vladavine između 1460. i 1878. godine proširili su Osmanlije, a kasnije nadograđivali Austro-Ugari, čija je posada u Zvorničkoj tvrđavi bila smještena od 1878. do 1918. godine. Danas ova tvrđava predstavlja jedno svjedočanstvo različitih historijskih perioda. Današnji Zvornik razvio se ispod starih zidina ovoga grada i smješten je uz obalu rijeke Drine. Stari grad iznad njega, Kula grad, sastojao se iz 3 dijela: Donji grad, Srednji grad i Gornji grad. Donji grad se nalazi pored magistralnog puta Zvornik-Sarajevo, a njegov sastavni dio je bedem kroz čiji dio prolazi ova saobraćajnica. Zvorničani su ovaj tunel prozvali Gradska kapija, jer se na tom mjestu nalazila kapija kroz koju se ulazilo sa druma i kretalo prema tvrđavi. Srednji grad predstavlja najstarije zdanje ovog utvrđenja. Gradska kapija je preko ovog dijela zidom bila povezana sa najvišim dijelom utvrđenja. Bile su sagrađene i 3 kule, od kojih je najveća i najpoznatija Bijela kula, visoka 20 metara, koja se i danas nalazi u ovom središnjem dijelu. Po ovim 3 kulama kasnije je cijelo naselje nazvano Kula grad. Gornji grad je pozicioniran na atraktivnom lokalitetu sa kog se pruža pogled na Zvornik, Zvorničko jezero i rijeku Drinu. Gornji grad se nalazi na oko 407 metara nadmorske visine. U naselju Kula grad iznad Zvornika dominiraju s jedne strane velika drevna tvrđava i turbe čuvenog sufijskog šejha Hasana Kaimije, a sa druge džamija sa 5 munara, koju je svojim sredstvima i većim dijelom rukama izgradio mještanin Avdo Tučić. Zanimljivo je da je Hadži Avdo istovjetan objekat podigao čak 2 puta. Prva džamija izgrađena je i svečano otvorena 1989. godine, a porušena je 3 godine poslije, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nakon povratka na svoje, ovaj vrijedni čovjek i veliki pobožnjak na istom mjestu napravio je novu.
17 godina sanjao je da gradi džamiju, pričaju članovi porodice. Baš ovdje i baš ovakvu. Svaki detalj u njoj urađen je onako kako je sanjao. Po završetku rata bio je među prvima koji su se vratili na Kula grad. Abdu nije zanimalo da obnavlja kuću. Prvo što je počeo da radi jeste obnova džamije. Isto kako je radio prije rata, radio je i poslije. Džamija sa svih 5 munara polako je zauzimala svoje mjesto na brežuljku, gledajući prema turbetu velikog Kaimije. 3 godine trajala je gradnja i taman kad je bilo sve završeno, kada su farbali džamiju pripremajući je za otvaranje koje se trebalo desiti 2002. godine, Avdi umire mlađi sin. Pripreme za otvaranje tada su zaustavljene, dok mine tuga. Svečani trenutak otvaranja džamije desio se 2006. godine. Avdo nije dugo živio poslije toga. Na bolji svijet preselio je 7. maja 2007. godine. Zanimljivo, na dan džamija, na dan kada je 1993. godine srušena i na isti dan kada je 2001. postavljen kamen temeljac za obnovu banjalučke Ferhadija džamije.